Često pitam ljude s kojima radim, naravno, šta je to impromptu govor? Jesu li se ikada susreli sa impromptu govorom? Odgovor koji dobijam, ne znam šta je to, nismo. Ili kažu ono kao jesmo i onda kada ih pitam ok, šta je impromptu govor, na koji način ga primjenjujete, oni kažu pa dobro. Možeš li nam približiti šta je to impromptu govor? Impromptu govor je govor iz glave i mi, ljudi koji se bave treningom javnog govora, volimo malo onako da se foliramo, da koristimo te, znate, ko ljekari, kada vam daju neku dijagnozu na latinskom, sve super da je prevedi na naš, tako i mi, treneri javnog govora, volimo malo to da se profoliramo, da damo te neke termine koji su nama poznati, ljudima manje poznati, ali govor iz glave je apsolutno ono što smo već i govorili o tome u našoj prvoj lekciji, nešto što primjenjujemo otkako se probudimo dok ne legnemo navečer. Pa ponovit ću. Hodate ulicom, vaš javni nastup je takav da niste prljavi, da ste uredni, namirisani. To je vaš javni nastup. Javni govor je dobar dan, kada pozdravite komšinicu, bilo koga sretnete usput, kada pitate nekoga je li vam dobro na ulici ili hoćete li sjesti u gradskom saobraćaju. Sve to javni govor i javni nastup. Govorimo iz glave. Niko nas nije pripremio za te stvari koje ćemo, kada sjednemo s prijateljima na kafu ili s tim ljudima, random ljudima koje možda nećemo više vidjeti u životu kada razgovaramo, niko nas nije pripremio koji ćemo odgovore dati. Dakle, taj govor iz glave je jako bitan i od njega sve kreće. Pa kada sjednete na kafu s prijateljima, porodicom s kojim se dugo niste vidjeli, popričat ćete na ono šta ima, pa nema ništa i onda krenete. Ja umoran sam, ovako, onako, slažete neke rečenice koje su naravno suvisle, koje ljudi razumiju i oni se kače na vaš impromptu govor, odnosno na vaš govor iz glave, svojim govorom iz glave. Još jednom podvlačim, niko nas za to nije pripremio. Zašto onda imamo izazov, kada dođemo pred određene ljude, da uradimo neku prezentaciju, pred upravni nadzorni odbor, bilo koga, da predstavimo svoj biznis, svoj rad u javnom govoru. Taj izazov nastaje iz razloga jer sami sebi blokiramo misli. Kakve misli? Pa nećete razmišljati o tome da apsolutno, kada vas neko pita šta ima, razmišljate, ok, šta ću ja sada reći, šta ima? Nema ništa. Ili ja ima svega. Čekaj da ti počnem pričati. Ne znam odakle da počnem. Sve su to rečenice s kojima krećemo taj impromptu govor iz glave koji se nastavlja dalje. Isto treba da bude i u našem javnom govoru. Bilo koje vrste prezentacije. Ako je razgovor za posao, moramo da se opustimo. Moramo da razmišljamo na način na koji razmišljamo i kada smo sa svojim najmilijima. Sad vidite ovo. U psihologiji ima jedna jako dobra stvar, jako dobar primjer onoga što se može prenijeti i u javni govor. Naravno, dok sam proučavala i neformalno se obrazovala i po pitanju ljudske psihologije, nisam išla u dubine, nisam kompetentna da pričam o tome, samo govorim što se tiče javnog govora. Dobila sam jedan sjajan primjer od svoje mentorice koja mi je rekla: zamisli sada, zatvori oči i zamisli da si u Africi, da si na safariju. Šetaš onako lijepo, sunčano je, nema previše neke vlage u zraku, taman je temperatura kako tebi odgovara, ni pretoplo ni prehladno i onako, pogledaš sa lijeve strane, vidiš tamo žirafe brste granje, mala žirafica se onako proteže, pa nastaviš da ideš dalje, pa pogledaš s desne strane, vidiš tamo negdje u daljini oni nosorozi, idu, krdo traže vodu, pa onda pogledaš još malo dalje, vidiš krdo slonova, još jedan mali slonić je s njima onako vrti svojom surlicom, nije još skontao šta treba s njom da radi. Pa se opet okreneš lijevo, pa ne znam, tamo u daljini vidiš zebre kako trčkaraju i hodaš ti tako
tom safariju, tom uličicom, crveni onaj pijesak, sve je predivno. Razmišljaš o životu, kako ti je lijepo, kako su ti se pružile sve ove prilike koje imaš da vidiš svijet. I u jednom trenutku, kako pogledaš naprijed, vidiš lava ispred sebe, lavicu. U pozi je da te napadne. Eye kontakt ste ostvarili, bježanje više nema. Čim skreneš pogled, ona će krenuti u napad. Šta ti radiš? Naravno, mozak pali safe mode, moram početi bježati. Okrećeš se i počneš da trčiš. I ti trčiš, i trčiš, i trčiš, i okrećeš se, vidiš da ona tebe ganja. Kontaš, popet ću se na ovo drvo što ga žirafe brste, a šta ću ja na drvetu, to je mačka, eto je za mnom. Znači, nema mi spasa. Trčiš, hiperventiliraš, pluća se nadimaju, srce brzo kuca i otvori oči. Gdje se nalaziš? Na stolici, u studiju, sa super ljudima. Pričaš, govoriš, razmišljaš. Nema safarija, nema lavice, nema nikakve opasnosti. Javni govor je bukvalno to. Kada izađemo pred publiku, razmišljamo. Aj, šta ću sad? Ovo će biti katastrofa. Ja ovo ne mogu. Znoji mi se dlanovi. Srce je počelo da mi lupa. Glas mi se trese. Ovo će svi, apsolutno svi da primijete. Što sam pristala ili pristao na ovo? Ja ovo ne zaslužujem. Ja ovo ne mogu. I tu nastaje haos. Haos, ili kako ja to volim reći, kaša od naših misli. Zašto kaša? Zato što dozvoljavamo mislima, mozgu, da ode u realnost koja apsolutno nema veze s ovom realnošću. Formira neki drugi svijet u odnosu na ovaj u kojem mi sada jesmo. I formira neki drugi trenutak u odnosu na ovaj u kojem sada jesmo. Mi u impromptu govoru učimo upravo to da način na koji prezentiramo ostanemo sad i ovdje otvoreni, prisutni i da apsolutno ne idemo u te misli koje su nam u glavi. Kako to učimo? Najprije, kada pripremamo svoj govor, ja ću vam uvijek reći, nemojte ga molim vas učiti na pamet, zato što ako imate izazov sa tremom, u prvih 60 do 90 sekundi nam traje ta trema, nemojte sebi dozvoliti da učite na pamet zato što u tom trenutku se nećete moći sjetiti određenih stvari, pomutit će vam se u glavi sve, mislit ćete, imat ćete namjeru da pričate onako kako ste naučili od A do Ž. Jeste li jednu rečenicu preskočili, nastat će problem. Ali problem, ne izazov, nego problem. Problem nastaje u tom trenutku kada vi kažete sebi, ja nisam rekla ovo, pa ću sad da se vratim, pa ne, apsolutno ne. Zato ne učimo javni govor na pamet. Ono što treba da uradite je da napišete svoj javni govor, o kojem treba da govorite pred određenim brojem ljudi i snimite se. Sad, u prvoj lekciji govorila sam da nam je apsolutno bitno kako to vježbamo. Zaboravite ogledalo, ono jeste super. Ono jeste zaista super da mi sebe vidimo u tom trenutku kako ćemo izgledati, u tom odijelu pospremljeni, kako će to sve da zvuči, da malo progovorimo, ali u suštini dugoročno ne koristi nam. Napominjem, prisjetite se, ruke u džepovima, popravljamo kosu ili bilo šta drugo, apsolutno ne može nam koristiti zato što mozak u tom trenutku prima informaciju da to ne radimo. On neće pospremiti tu informaciju. Da zauvijek to ne trebamo raditi. Zašto držim telefon u ruci? Nemojte se snimati prednjom kamerom kad napravite taj govor. Obavezno preporučujem snimanje, ali ne prednjom kamerom. Fazon je ogledala. Snimajte se zadnjom kamerom. Gdje su mi? Evo ih. Snimajte se zadnjom kamerom. Iz kojeg razloga? Pa zato što ova zadnja kamera je u stvari ta publika. Znate, kad upalite ovu zadnju kameru, pritisnete snimanje, ispričate svoj govor, kada se vratite tom govoru, čućete svoju boju glasa, ono što ste rekli, gdje ste griješili, znači apsolutno možete sve da popravite kako treba. Vidjet ćete kako izgledate. Jeste li ruke stavili na leđa, u džepove, jeste li previše dirali kosu, evo naočale, kao ja, kojim trenutno spadaju. Dakle, sve ćete ono moći da primijetite i vidite. Onako kako vi izgledate u tom snimku sa zadnje kamere je trenutak kako izgledate pred publikom kada naravno uvježbate svoj govor. Što se više snimate, svoj govor mijenjate, prilagođavate, vi ste spremni da izađete pred tu publiku. Onaj video koji vama bude ok, to i to, neću više ništa ovdje dirati,
tako ćete ispasti i tako ćete raditi pred publikom pred koji odlazite. Je li to razgovor za posao ili treba da najavite neki koncert pred 20.000 ljudi? Apsolutno je svejedno. Samo zadnja kamera i snimajte se. Dalje, impromptu govor. Ako ćete pripremati svoj govor, ok, sami 1 na 1, super. Ako ne pripremate još svoj govor, a imate pred kim da pričate, još bolje, u impromptu govoru, kada radite sa mnom, ne govorite o svojoj profesiji. Apsolutno. Govorimo o nekim drugim temama, govorimo o životnim temama, opće teme, političke teme, apsolutno bilo šta drugo, samo da nije vaš posao. Iz kojeg razloga? Zato što u glavi mi šta god da pročitamo, šta god da vidimo na televiziji, a vidimo jako puno informacija, upijemo tokom dana, na portalima, na televiziji, u komunikaciji s ljudima, čućete nešto drugo. Sve te informacije ostaju negdje u našim glavama, slažu se u neke foldere i izlaze iz naših glava u trenucima kada treba da izađu. Pa evo recimo sada da vam dam temu da pričate o klimatskim promjenama. 5 minuta. Toliko treba da pričate u impromptu govoru. Šta ćemo pričati o klimatskim promjenama narednih 5 minuta? Ok, da kažemo da su zaista sada i vidljive i opipljive. Jesu, jer vidimo kako nam je vrijeme. Snijega sve manje ima. Kažu za ne 50, nego 10 do 20 godina da ćemo mi pričati s ovih prostora da je nekada ovdje padao snijeg. Zato sam se ja ove zime baš i obradovala. Prijatelji nisu bili baš presretni kao šta tu imaš da se raduju snijegu, jer dolazim iz gradića koji je planinski, dolazim iz Sarajeva. Kažem, ok, ako sad pada snijeg i ako za 10-20 godina tog snijega neće biti, meni je svaka ova pahuljica važna da je zapamtim, da je upijem iz tog razloga. Dakle, sve su to klimatske promjene. Glečeri se tamo otapaju, temperature rastu na Grenlandu i svim ostalim u Africi. Nepodnošljivo je već sad, pa taj afrički talas dođe do nas, svjedoci smo svi tog nekog pijeska u zraku koji nam dođe iz Afrike, pa su nam žuto, nam je vrijeme i sve su to klimatske promjene. Vidite koliko sam dugo i koliko sam ja sad vremena potrošila pričajući o klimatskim promjenama. Ne mora biti po redu, ne mora biti suvislo, ali pričam o klimatskim promjenama. E sad, zamislite, koliko sam pričala o njima, koliko mogu pričati o svom poslu. Nema šanse da zaboravite ono o čemu ste došli da pričate kada je vaša profesija, kada je vaš posao, razgovor za posao, nije bitno šta, u pitanju. Nema šanse. Pripremili ste se, spremni ste, naučili ste, znate 7 puta više od onoga što trenutno prezentirate, to je zlatno pravilo u javnom govoru, znati 7 puta više od onoga što trenutno prezentiramo, jer ako vam neko postavi određena pitanja, vi ćete znati odgovoriti. Ako reklamirate neku kremu i neko vas pita, ja se izvinjavam, jesu li ove kreme testirane na životinjama, naravno da morate znati jesu li ili nisu. Rečite ne, nisu, apsolutno, i neko će reći super. Možda ćete reći da jesu, ali znate šta, nije okrutnost u pitanju, testirane su, ali nijedna životinja nije prošla kroz neki dio nečega što će se patiti i ne daj Bože da je umrla. Dakle, to je 7 puta više od onoga što smo prezentirali. Da znamo odgovoriti na pitanja. Kako ćemo to uraditi? Impromptu govor nas upravo uči o tome, zato vam je uvijek moj savjet. Uzmite neki tekst, uzmite neku temu, pričajte o njoj, još bolje ako ste s ljudima preko puta sebe, neka vam oni zadaju neku opću temu. I govorite o toj temi što više. Naučit ćete tako svoje misli kontrolisati i naučit ćete razmišljati u trenucima kada vam dođe do onoga da morate imati dobar javni govor, razmišljati kako da posložite rečenice. Naravno, uz dobre pauze, naravno bez poštapalica, nemojte zaboraviti da je pauza naš prijatelj. Pauzu uvijek koristite kao sredstvo gdje ćete dobiti moć. Čovjek se boji tišine, ovdje bismo sada rekli da nam je tišina, ali ja ako vas pitam, ok, hajde da čujemo je li baš tišina, vi ćete čuti možda da, ne znam, kuca sat, čućete cuku macu, nešto šuška, gradski saobraćaj, nije bitno gdje se nalazite. Mi mislimo da smo u tišini, zaista nismo. I bojimo se tišine. I zato kada odemo s glasom u tišinu, jer se bojimo, kontamo neko neće možda primijetiti, baš tada će ljudi primijetiti, izoštriti svoj sluh i dobit ćemo njihovu pažnju. Ako odemo u tišinu, jer se naprižu da čuju šta smo mi rekli. Ako odemo u visoke tonove, naravno iritirat ćemo isto tako ljude. Dakle, niski ton i visoki ton apsolutno nam ne pomažu u javnom govoru. Pomaže nam ravan ton,
normalan, liderski, kako se zove, a kako ćemo ga dobiti? Tako što koristimo informacije iz svoje glave. U ovom trenutku sada i na način na koji treba da ih koristimo.